Tako, dobrodošli. Zdaj bo Ed Beck iz podjetja Amptronic predstavil njihovo najnovejšo rešitev za slušne pripomočke. Here we go. Amazing. So, good afternoon, everyone. As was already mentioned, my name is Ed Beck, and I'm from a company called Amptronic, where we specialize in assistive listening solutions. Spravi, dober dan, moje ime je Ed Beck in prihajam iz britanskega podjetja Amptronic, kjer se ukvarjamo z razvojem rešitev za boljši sluh. So in this presentation, I'm going to talk about assistive listening in general, access for audio for people with hearing aids. I'm also going to talk about the different technologies as well as the future in terms of how we're able to deliver that audio. Zato bom danes predstavil naše delo na področju razvoja slušnih pripomočkov za boljši sluh, predvsem ljudi z težavami v sluhu, torej naglušnih. Spregovoril bom tudi o prihodnosti, ki jo predstavlja ta razvoj najnovejših pripomočkov, ki jih vam bom danes tudi predstavil. So a little bit about Amptronic as a company. We were founded 35 years ago to provide hearing assistance for people in churches within the UK. Kdo smo? Torej, ustanovljeni smo bili pred 35 leti, začeli smo pa tako, da smo najprej razvijali slušne pripomočke za osebe, za obiskovalce cerkev, kar je zelo zanimivo. Since then, we've expanded our network to be worldwide, as well as our user base, providing induction loop systems for universities, theatres, cinemas, and many other applications. Tako, torej, v tem času, v teh 35 letih, smo v bistvu postali svetovni distributer pripomočkov za sluh. Torej tudi imamo svetovno mrežo potrošnikov, ki naših za te pripomočke, in torej jih pa v bistvu opremljamo s temi indukcijskimi pripomočki tudi razne univerze in druge organizacije in ustanove. But the main thing for us as a company is that whatever solution we're providing for people with hearing aids is that we provide a genuine benefit. Naše glavno načelo, temeljno načelo našega dela pa je, da ko enkrat želimo sploh podati neke pripomočke za boljši sluh ljudem, ki ne slišijo dobro, želimo zagotoviti resnično korist. So I'm going to quickly talk about hearing assistance in general and the different forms of hearing loss that someone can have within their daily life. Na hitro bom povedal nekaj o tem, kaj sploh je namen slušnih pripomočkov in se dotaknil tudi, razložil tudi, kaj pomenijo v bistvu različne stopnje težav s sluhom oziroma slušnih oviranosti. So there's many ways that someone can develop hearing loss, whether that be from old age, from disease, or even from having it at birth. So it's a far-encompassing topic. Torej, gluhost oziroma težave z oviranosti, slušne oviranosti se lahko zgodijo iz različnih razlogov, bodisi od rojstva, bodisi zaradi starosti, kjer se srečujemo lahko z naglušnostjo, pa tudi kot posledica določenih boleznih. Res je, da je to en zelo širok spekter vzrokov za slabši sluh. So the different types of exposure someone can have in their daily life can also impact the type of hearing loss that they have. Na izgubo sluha pa lahko vplivajo tudi zunanji vplivi, torej ali pa sploh mogoče na količino izgubljenega sluha in sploh na način, kako se sluh izgubi. But also, depending on the type of hearing loss, you will find it easier or harder to hear certain sounds during speech. Tudi pri poslušanju govora je možno, da osebe z oviranostmi sluha slišijo določene črke in glasove slabše kot pa druge. Assistive listening benefits a large and ever-growing section of demonstrates someone society. who has very little to no hearing loss.
Se pravi, ta rdeča črta na tem grafu predstavlja uporabnika oziroma nekoga, ki ima zelo malo oziroma skoraj nič izgube sluha, torej ima dober sluh. Assistive listening However, benefits a depending large on the and type ever-growing of section of exposure, society. you may find that your hearing degrades in a certain way. In this example, the green line shows a loss of audio in the middle section, your mids. Se pravi, je pa tudi odvisno od tega, kakšnim vplivom je človek izpostavljen in zaradi katerih zunanjih vplivov lahko izgubi samo določeno funkcijo sluha, torej na določenem področju. Assistive listening benefits Additionally, a there's large other and forms ever-growing of hearing section of loss. society. So in this example, there is moderate hearing loss in the high frequency noises. They would find it harder to hear the S sound. Se pravi, dejansko je vprašljivo, kako ta rdeča linija spet tukaj ponazarja, da je v bistvu se ne slišijo vsaj nekatere frekvence, bodi si zelo visoke, kar je najpogosteje, lahko tudi also quite low, lahko imaš izgubo samo zelo visokih frekvenc in zelo nizkih, tako da je na nekem srednjem nivoju se kaže ta izguba, naprimer težje slišiš črko S, ker je pač nek višji frekvenčni zvok. And in the extreme case, you can even have profound hearing loss where you're not able to hear any of the high frequencies at all in your daily life. Torej v ekstremnih primerih pa seveda gre za gluhoto, kjer človek ne sliši praktično nič. So there's many different types of hearing loss depending on you as a person. Se pravi, odvisno vse od posameznika. So I'm going to talk about the hearing aid next. O sluhu. So the hearing aid Slušni aparat, pardon. consists of a small microphone that is typically within the device, either within the ear canal or behind the ear. Se pravi, slušni aparat je ponavadi sestavljen, je ključen pri slušnem aparatu, je ponavadi torej mikrofon, ki ga imajo uporabniki v samem ušesu ali pa pač nastavljenega tako za ušesom. So depending on the type of hearing loss you have, it will boost the frequencies you're missing. Se pravi, ta aparat bo torej pojačal frekvence, ki jih sicer zaradi oviranosti sluha ne sliši uporabnik. Additionally, the vast majority of hearing aids, around 75%, have what's called a telecoil built into the device as well. Poleg tega ima več kot 75% teh pač uporabljenih slušnih aparatov sodobnih že vgrajeno tudi indukcijska zanka ali telecoil po angleško. And that allows for the hearing aid to pick up an induction loop signal, which I'll talk about a little bit later in the slides. In s tem lahko dejansko aparat zazna tudi signale, ki jih mu spušča tako imenovana indukcijska zanka, o kateri bom govoril malo kasneje. However, the hearing aid is not the complete solution. Tako, kljub temu pa slušni aparat seveda ni popolna rešitev. Because the microphone is perfect for one-to-one conversations, but not when you're in a one-to-many environment such as this. Se pravi, v tem primeru je glas, ki je ojačan po mikrofonu, oziroma to vrstno ojačanje primerno za komunikacijo 1:1, torej mikrofon do enega uporabnika, težko pa je zagotoviti prehod takega neposrednega zvoka, če je več zvoka, pa se ti sam z nekom koncentrirano pogovarjaš, torej da so še drugi zvoki okrog. And the reason for that is because there are many sounds around us, such as reverberation, the cafe over to the side creating noise, and that will be picked up by the microphone. Torej, ovira nastane takrat, ali pa težava nastane takrat, ko je v bistvu veliko okoljskih zvokov, ne mišljeno samo to, da so drugi, torej lahko drugi, ki v ozadju govorijo, lahko je to zven, ne vem, skodelic, ki trkajo eno ob drugo, vse to v bistvu lahko zvok, lahko aparat zajame zraven in s tem ne fokusira pač tega zvoka, ki ga hočemo slišati. And that's why assistive listening is about providing that sound that you want to hear directly in the ear. Zato je torej potrebno, da je slušni pripomoček zagotavlja zvok neposredno v samem ušesu.
There are many different applications for assistive listening, such as a meeting room, a classroom, and a lecture theatre. Veliko je situacij, v katerih se lahko uporabniki znajdejo, kjer bi prav to potrebovali, torej slušni pripomoček za kako naj rečem, koncentracijo zvoka, torej od sejnih sestankov do raznih auditorialnih prireditev do učilnic v šolah. Additionally, churches, theatres, and cinemas. Tudi cerkve, gledališča, kinodvorane. But there are a few other applications where hearing assistance is vital. Tudi obstaja seveda tudi druge možne situacije, kjer je slušni pripomoček ključen za komunikacijo. For example, a reception desk, a lift or elevator, or a help point next to a train station. Se pravi, na primer na recepciji, v dvigalu ali pa morda na avtomatu, ki govori, recimo parkirnem avtomatu, ki ti zvočno komunicira s tabo. Additionally, in transport, it's vital to get information, such as in a taxi, train, or at the airport. Ključno je tudi, da se ustrezne zvočne informacije pridobijo v situacijah, kot je na primer na železniški postaji, ko slišimo po zvočniku stvari, na vlaku ali pa celo v taksiju. So I'll now talk about the current technologies available. Zdaj vam bom predstavil trenutno tehnologije, ki so trenutno na voljo. There are a range of receivers available for assistive listening, the most common being the hearing aid. Torej, obstaja vrsta sprejemnikov za zvok, ampak v primeru oseb z oviranostmi sluha pri naglušnih je to predvsem slušni aparat. But you can also provide assistive listening using receivers such as the infrared on the left or the mobile phone on the right. Sprejemniki pa so lahko tudi infrardeči sprejemnik, skrajno levi, this one, ali pa na primer tudi mobilni telefon. It's all about providing that direct audio to the ear. Glavno je, da pripeljemo zvok do ušesa, v uho. So I'll quickly go over how a receiver-based technology would work. In zdaj vam bom na hitro razložil, kako deluje tehnologija na osnovi sprejemnikov. We will start with a microphone, Spravi, začnemo z mikrofonom, which is then plugged into a modulator, ki je na to vključen v strežnik ali modulator, for example, for infrared systems, na primer za infrardeče sisteme, which is then plugged into a transmitter, ki je na to vključen v oddajnik oziroma v oddajno točko. The transmitter fills the room with infrared signal, Ta oddajnik na to napolni sobo z infrardečim signalom, which is then picked up via a dedicated receiver, ki jo na to sprejme temu namenjen sprejemnik, torej ta zanka okrog vratu, na primer, indukcijska zanka, which is worn on the hearing aid user's person and allows for signal to go to the telecoil via a small induction loop or a neck loop around their head. In iz tega sprejemnika se torej potem prenaša zvok v sam aparat. Preko te indukcijske zanke, torej vsak ima pa svoj mobilni sprejemnik okrog vratu, ki sprejemnik pobere infrardeči signal tle in potem ga pošlje v uho preko slušnega aparata. And this results in sound directly to the ear, which is typically how most receiver-based technologies work at the moment. In ta trenutek je ta način, tipičen način delovanja teh pripomočkov za slušnih aparatov. The other most common technology is induction loop systems, which work very similarly. Drug tak podoben sistem, ki deluje zelo podobno, pa so indukcijske oziroma slušne zanke. We start with the microphone going to an amplifier, which is connected to a cable which is laid around the edge of the room.
Se pravi, začnemo z mikrofonom, torej tam, kjer je vnos izvornega zvoka, ki je povezan z ojačevalno zanko, ki je v bistvu povezana s kablom, ki teče okrog in okrog sobe. This creates an alternating current, which is then picked up via the hearing aid using the telecoil. In to ustvari dvofazni pretok tega zvoka, ki v bistvu na to preko zanke pride v slušni aparat v uho. This is then converted in the hearing aid to sound directly in the ear. In potem slišijo zvok v ušesu. And this is the most preferred method because it doesn't require for the hearing aid user to wear a receiver or ask for any assistance. It's just there. To je v bistvu je bolj praktičen način, ker uporabnikom ni treba nositi okrog vratu teh sprejemnikov, ker je tukaj pač sprejemnik direkt v ušesu. Zvok je direkt v uho. Induction loops can be created in many different types. The most common is a perimeter loop. Se pravi, indukcijske zanke so lahko izvedene na različne načine. Najbolje pogosta okoljski, torej da zajame določeno področje, določen del prostora in tako. In its most basic form, a cable is laid around the edge of the room and provides good, high-quality signal. In ko je ta indukcijski kabel torej položen okrog in okrog sobe, potem v bistvu s tem provajda oziroma omogoča zelo dober sprejemni signal oziroma dober zvok, sprejem zvoka. The limitation to this is it's highly impacted by metal content within the building. Močno pa na ta sistem vpliva kovina, ki je v konstrukciji prostora. The other limitation is the signal travels far outside of the room as well, so it's not suitable for private conversations. In ljudje lahko ta zvok zaznajo tudi izven območja, kjer hočeš, da se ta zvok sliši, tako da vam lahko prisluškujejo. All induction loops are required to perform to a standard, which is IEC 60118-4. You don't need to translate that bit. Torej pač vse indukcijske zanke delajo po enotnem standardu. But this is its most basic form. There are systems out there which will contain the signal and compensate for metal. Seveda pa obstajajo pač tudi sistemi, ki bodo kos in bodo delovali v redu kljub tem recimo kovinskim konstrukcijam ali pa omejenosti prostora, torej da ne bo zvok dejansko prebijal prostora. However, those types of systems are rather hard to install. They often require cable to be laid back and forth underneath the floor. Ampak take postavitve je zelo kompleksno pač nastaviti, ker je v bistvu treba kabel včasih to in te zanke speljati pod celimi tlemi, spravi od konca naprej nazaj in to je pač lahko zelo velik napor oziroma dodatni izziv. You will also find induction loop systems that are built within the desk, like a reception desk. Torej, obstajajo tudi slušne zanke za določena mesta, torej naprimer slušna zanka na recepciji, na pultu recepcije. We take the same concept as before, but we shrink it down to a very small size, which creates this nice butterfly pattern you see here. In torej vzamemo en res zelo zamejen prostor, v okviru katerega ta zvok poteka in lahko vidimo, kako se ustvari kot potek zvoka ta metuljasta oblika. In the UK, it's actually required by our building standards that every publicly accessible building has a counter loop at the reception desk. V Združenem kraljestvu namreč že po zakonodaji je zahtevano, da ima vsaka recepcija, vsake javne zgradbe vgrajeno prav to slušno zanko za pult. However, all countries are different when it comes to legislation, depending on the system type and the market. Ampak vseeno so razmere v različnih državah med seboj pač različne, glede na potrošniški trg in nacionalno zakonodajo, ki vpliva na to.
So this is a quick summary of all the technologies that are currently available for assistive listening. In v tej razpredelnici lahko vidite pač pripomočke za sluh, za poslušanje, ki trenutno obstajajo. You will see that for some they are easier to install than others. Ugotovili boste lahko, da so nekateri sistemi jih je lažje inštalirati oziroma uvesti kot druge. However, some are impacted by something called latency, the difference between timing from the microphone to the person's ear. Na nekatere pa vpliva tudi tako rečeno latentnost oziroma ta zakasnitev, ki pride, časovna zakasnitev zvoka, ki prihaja od mikrofona do ušesa. So it's really Tista important. spodnja. The lowest one. So it's really important to pick the right technology for the right application, depending on whether the building has been finished or if it's still in the planning stages. Se pravi, je pomembno, da načrtujemo in izberemo tak pripomoček za poslušanje, ki bo ustrezal vsem pogojem, ki jih želimo zadostiti. Predvsem je izbira odvisna tudi od tega, ali zdaj že zgrajena zgradba, za katero želimo imeti kjer želimo aplicirati neko tako tehnologijo, ali še ni, oziroma je veliko drugih pogojev za upoštevati. You'll notice that the only direct-to-hearing aid options are the induction loop and Auracast. Kot lahko vidite v tej tabeli, sta edini dve tehnologiji, ki zvok pripeljeta neposredno do slušnega aparata brez sprejemnika, opcija slušne zanke in pa zadnja opcija Auracast. And it's Auracast that I'm going to move on to now. In zdaj bomo šli naprej na Auracast. So this is Ori. It's a Auracast broadcast platform. No, to je, naj vam predstavim Auri, to je Auracast Broadcast Audio, torej kratice sestavljajo. And it works off of the brand new Auracast Bluetooth platform. In deluje na novi Bluetooth audio-video platformi. Auracast is included in Bluetooth 5.3, and it allows for, instead of pairing devices for audio like we do normally, Se pravi, Auracast temelji na sistemu Bluetooth, tako da ni potrebno izvajati pairinga, torej povezovanja z drugimi vmesniki oziroma napravami, kar je zdaj tipično. Vsakič, ko si daš slušalke noter, it's pairing. Yes. instead, Auracast compatible devices are able to pick up the broadcast and listen to it directly with very low latency. Zato te Auracast slušna tehnologija lahko sama zazna zvok, ki ga potem direktno sprejme v slušni aparat. That means that new hearing aids with Auracast will be able to pick up the audio as well as your own personal headphones. Tako bojo te novi pripomočki slušni pripomočki lahko preko Bluetootha pač zaznali ta zvok in ne bo več potrebno. Can you repeat that, please? Which bit, sorry? The last bit. Your own personal headphones will be able to connect to Ja, Auracast. in da se boste lahko na Auracast povezali tudi s svojimi slušalkami, osebnimi slušalkami za poslušanje. Additionally, there's no app required to access the system. It will be on the latest generation of mobile phones. Se pravi, tudi ne potrebujete nobene aplikacije dodatne, ki bi se jo morali zdownloadati, ampak bo to že vgrajen sistem v najnovejši generaciji pametnih telefonov. So, what makes Auracast unique? No, zakaj je ta Auracast tako edinstven? So, as I mentioned, Auracast will be a feature on most new smartphones. Kot sem omenil, bo Auracast funkcija na večini pametnih telefonov nove generacije, ne kot aplikacija, ampak že vgrajena. In fact, many consumer devices on the market are Auracast compliant already. Veliko naprav, ki so trenutno na trgu ali pa jih napovedujejo za na trg, so že skladni z Auracast sistemom. That includes the latest generation hearing aids.
vključno z najnovejšo generacijo slušnih aparatov. But in the past, where we were only providing a technology for people with the hearing aids, Vendar pač v preteklosti smo podajali tovrstno tehnologijo ljudem, ki imajo slušni aparat. we're now able to provide direct audio for people's own personal headphones. Zdaj pa lahko to naredimo preko osebnih slušalk vsakega posameznika, brez da bi imeli kakršnekoli dodatne aparate. Which means in some societies we're able to reduce the social stigma of hearing aids. S tem lahko tudi zmanjšamo družbeno stigmo ljudi, ki pač so naglušni, nosijo aparat, pač ga nimajo, se ne vidi. But also start to cater for people who potentially may be neurodivergent. Lahko pa tudi torej so za ljudi, torej lahko pa jih uporabljajo tudi ljudje, ki sploh nimajo slušnih težav kot takih, ampak mogoče druge težave, ki so bolj povezane z živčnimi sistemi in okvarami na tem področju. So I'm now going to talk about the ORI system itself. Zdaj vam bom pa nekaj razložil še o samem sistemu ORI. And it works in the exact same way as the previous examples. We have a microphone, a transmitter, going directly to the hearing aid. Torej, tehnologija deluje po istem principu kot prej, kot sem vam razložil prej, torej iz nekega vira zvoka se po prenosu ta zvok prenese po prenosniku se zvok sprejme v določen sprejemnik, v neko napravo. It's why it's vital that when we're picking our microphone, that it's high quality and highly directional. Zato je pomembno, da so to zvočni viri pač kakovostni in dobro usmerjeni. Some of the key features of the actual transmitter No, nekaj edinstvenih lastnosti te tehnologije is that we're able to provide two channels of audio simultaneously. Simultano lahko omogočimo dva zvočna kanala simultano, hkrati. Which means that the device can also be used not only for assistive listening, but also for translation. Se pravi, je lahko ta naprava hkrati uporabljena kot pripomoček za sluh, po drugi strani pa tudi za prevod. You could potentially have your translation go to a Slovenian channel or the English channel, depending on your use case. Tako, zdaj bi lahko njega poslušali po enem kanalu, pa mene po drugem kanalu, dobesedno. One of the killer features is the range as well. Ima tudi zelo visok razpon. We can measure up to 80 meters of coverage from a single transmitter. Se pravi, iz enega oddajnika lahko dosežemo tudi radij 80 metrov tega prenosa zvoka. So at the moment, we're launching with dedicated receivers, like shown on the photo. Trenutno zdaj začenjamo to z temi konkretnimi sprejemniki, ki ga vidite tle na platnu. But now and in the future, the transmissions from this device will go directly to people's own devices. S tem, da v prihodnosti ta naprava ne bo več potrebna, ker bojo v bistvu te funkcije združene z pač z telefoni ali pa drugimi napravami, ki jih uporabniki uporabljajo. The receivers allow us to provide assistance for people who have old hearing aids. Ta naprava je predvsem namenjena osebam, ki imajo recimo starejše tipe slušnih aparatov, ki pač niso dovolj robustni in jim to lahko pač pripomore, če ne uporabljajo novejše linije nekih slušnih pripomočkov. And that means that we're able to provide an equitable experience for all people. In s tem omogočijo lahko enako izkušnjo, enako kakovostno izkušnjo za ljudi, ki bodisi uporabljajo zelo novejšo tehnologijo, bodisi pa pač svoj stari slušni aparat, kar vejo za njega. So is Auracast the future? Ali je Auracast prihodnost? So Auracast is a new technology standard and is steadily being adapted by manufacturers across the globe.
Se pravi, to je nov tehnološki standard, ki pa ga sprejemajo vse okrog po svetu, različni proizvajalci. But it's going to take a long time for the devices to be available, affordable, and accessible. Vendar bo kljub temu minilo še nekaj časa, da bo lahko te naprave Auracast, da bojo dovolj cenovno ugodne, dostopne in da bojo na voljo. Generally, hearing aid users will refresh their device every 6 years or so. Običajno uporabniki slušnih aparatov zamenjajo oziroma upgradeajo, kupijo novo, osvežijo svoje slušne pripomočke tako vsakih 6 let. Which means that the true potential of Auracast may take 10 years to fully unlock. Zato je možno, da se bo pravi potencial tega Auracast sistema pokazal šele čez recimo 10 let. Which is why it's really important that we know about Auracast, but we also include the other technologies as well. Zato je pač pomembno, da vemo in poznamo Auracast sisteme in standarde, vendar je pomembno, da se tukaj in zdaj lahko zagotovi taka kakovost. In fact, Bluetooth themselves say that the coexistence of Auracast and existing technologies is essential. Tudi Bluetooth pač pravi, da je ta združitev sistema Auracast in za ljudi z slušnimi aparati, torej združitvijo z njihovo tehnologijo, da je to ključno. So in terms of when Ori will be available, we're aiming to launch later this year. Se pravi, kdaj naj bi bil ta Ori na voljo, predvidoma bo na tržišču konec leta 2024. But we're beginning to book demo kits out over the next 3 months. V naslednjih 3 mesecih pa bodo izstavili že v poskusu na teren te demo verzije pripomočkov. With demo versions of all the other technologies available as well. In ob tem pa bojo dali na razpolago tudi ostale demo verzije pač drugih tehnologij, ki so razvite v tem kontekstu. So if you have a project that you're working on or know where any of the technologies would be a good fit, then feel free to reach out to us. Tako da, ukolikor poznate ali pa imate kakšen projekt, kjer bi vam to koristilo, ali pa poznate kakšne druge organizacije, situacije, za katere veste, da bi lahko to koristilo, pač pridite nasproti, povejte mi in pač kontaktirajte nas v vsakem primeru. So just to summarize, assistive listening is an essential part of society. Se pravi, za povzetek, torej aktivna podpora poslušanju je bistveni del naše družbe. There is a moral and legal requirement to provide assistive listening where we can, where possible. Tako iz moralnih kot iz zakonskih inercev moramo vsem omogočiti čim boljše rešitve za slišanje v različnih situacijah in v različnih okoljih. And with such a wide range of technologies available, there's no excuse not to provide a system for hearing aid users. Glede na to, da je na tržišču tako veliko različnih pač pripomočkov in tehnologije, je res nesmiselno in nespametno, da se vsaj za enega ne bi mogli odločiti, zato da lahko omogočimo enake slušne izkušnje in informacije. And ultimately, we all should do our part from raising awareness of these systems being available to make sure that no one is left behind. Tako da je pomembno, da vsak izmed nas naredi svoj del pri tem, da se ozavesti ljudi o tem, da je potrebno, da to obstaja, da je to končnemu uporabniku na voljo in da se podaja resnična korist za ljudi, ki pač to potrebujejo. So that's the end of my presentation. Thank you so much for listening and tuning in from home. Toda najlepša hvala, to je to, kar je z moje strani. It's been a privilege to be in Ljubljana. It's a beautiful city. But if you do have any questions, I'd be happy to take them. Veliko čast mi je, da sem v Ljubljani, zelo lepo mesto je, vsekakor pa z veseljem sprejmem kakšno vprašanje. Of course. Aha. Okay.
So I would like to ask how many people, how many listeners can Auracast support at once? It is unlimited. It is a broadcast. Think of it like a radio signal. Se pravi, just translating, se pravi, koliko uporabnikov lahko podpre ta sistem naenkrat? Odgovor je neomejeno število. So there's no limit to the amount of people that can tune into a signal. One more question. Regarding the latency, with the induction loop, there is no latency, it's instant. It is fractions of a millisecond. Yeah, but with Auracast, it's less than 40 milliseconds. If you have done any testing with hearing aid users, is the latency problematic when it comes to listening in live events or via television? Is it noticeable? The short answer is no. The long answer is it will depend on the user's device. Se pravi, vprašanje, ki ga je gospod postavil, je, ali se ta časovna zakasnitev pri Auracastu, torej če ima kakšen vpliv na uporabnike, in odgovor je bil ne. Torej ta zakasnitev pri poslušanju in pač ni nobenih težav. The Auracast standard requires for any broadcast signal to be less than 40 milliseconds. Auracastov sistem zahteva, da je vsaka zakasnitev manj kot 40 milisekund. That's not to say there won't be low quality devices which may increase that artificially. Ni pa nujno, da kakšna pač nekvalitetna, kakovostna oprema ne bo tega povečala. Torej te 40 milisekund, da se lahko tudi podaljša. But there is a demo unit set up at the back if you'd like to listen to it in real time. Vas pa vabim tam v ozadje tega prostora, kjer imam tudi demo verzijo, ki jo lahko uživo sprobate. We are still in the first generation of Auracast as a platform. Pač kot platforma je Auracast še vedno v svoji prvi generaciji razvoja. So the latency is only going to improve over time. Tako da se bo ta zakasnitev samo še zmanjševala, v bistvu se bo izboljšalo. Especially by the time that other hearing aid users will have adopted the system. Še posebej do takrat, ko bojo drugi uporabniki ali pa večina uporabnikov posvojila oziroma prevzela ta sistem za uporabo. So I hope that answers your question. Perfect. Are there any other questions? Še kakšno vprašanje? Že dostopne, ne? She asked if if they're already available here in Slovenia, for instance. So, as in the hearing aids, or? A mislite na slušne aparate ali na ta sistem? Torej, ali je Auracast sistem že? Torej, gospa sprašuje, ali je to nam v Sloveniji to že na voljo. So, the question is this already available? So, the Ori and Auracast system will be available later this year. Ta sistem bo na voljo kasneje v letošnjem letu, se pravi konec leta 2024. You can now buy hearing aids which have Auracast compatibility. Lahko pa že zdaj nabavite slušni aparat, ki je kompatibilen s to tehnologijo Auracast, ki bo prišla pač konec leta. How do we know which apparatus, which hearing aid is compatible? So the hearing aid manufacturer will advertise that as a feature. Sam proizvajalec tega bo oglaševal svojo kompatibilnost svojih pripomočkov z tem sistemom, tako da bojo Neureit vam bo povedal, a so ali niso. Additionally, I know that the latest Google Pixel phones have Auracast receiver compatibility. Najnovejši Google telefoni so tudi kompatibilni z to Auracast tehnologijo. And it's highly likely that the latest iPhone will also have. Zelo verjetno bodo takšni tudi najnovejši iPhoni, Appleovi telefoni. Zdaj še ne, ampak naslednja generacija pa.
Yeah, hopefully that answers your question. Yes. Perfect. Še kaj? Še kdo? Smo kompleten? Okay, I think that's it. Ed, Amazing. you've Thank done you an so amazing much. job.